Chibai ule ni som ni pasari thali sang ni som ni paruk kania Middle East buai na te kangai thlau lenga chumi ma chuan Washington DC in ka na thleng chungchang kha Kim Chang Jokin BBC in aron tar London hi ngai thlama sateang England ni jan April ni som ni panga sang ni som ni paruk dariat le minute som thum panga keini lama chuan jing ta ruk le ti velania Washington Hilton Hotela Zanria Ekhomna White House correspondent dinar nei lain mi puita chuan an Zanria Spring Pea le burata salat an ei lai ania chuti lai tak chuan ballroom pon lam security te duty na muna silai aron puak ta thut mai ani thu hretu ten an soidanin silai hi voinga atanga voi riat lai puaka President Trump chuan atira chuan thleng thlauri emo alo ti man hialani silai apu arwal hian ballroom chunga mi zatam tak chu an Zanria eina dokan noya an bok ngal veka thuthar thedar tu le sarkar huai tu te an chi ai hleni silai met puak tu kha kumsom thum le pakhata upa Col Thomas Elenania California a Torrance khwa omania mechanical engineer game developer le zirtir tu teacher ania kalte katanga engineering degree nei ni in mithiam takani Los Angeles atangin Chicago a training nakala chutatang chuan Washington DC apanani hotel a hian pindan alo holok veka 10 flora aral thuam mantur tepo dan dik taka alo leisa vek alo chop sa vekani aron be lai hian shotgun handgun le chemte chirang rang akeng bokani Elena hian achung te hna email mangin thuziak athiltum manifesto athona chuta chuana ma chu friendly federal assassin ti in ain wa nge a Trump sarkara ruai tulian beratanga anyam ber thlengin tha atuma mipui pa ngai le hotel na thok tu te chu tha atum bik lo ti asoya ma se ruai tu te omna athen theina tur ani don phot chuan an ma ni po be a re lo thua ziak bokani achung te hna most wanted Lisa atel tur thu fiam thu ti taken na khila athil ti tur ati zo meu chuan liam tuarin emo chiat na ato arin thu asoi bokani video footage sa alandan chuan Vice President JD Vance chu Trump an ruai chua ma a ruai chua ania Trump an ruai chua lai hian atlu sual deuh nge a ma se security ta chuan an pom thonga lani 16 minutes interview a Trump chuan security te kha alo nial ve man hlek ti asoya min ruai chua dong khan kalo du lovin kalo tanga enge thleng ti kha mu adu ani ti ena soi interview nei pui tu Nora o Danielin silai met puak tuin athil ti tumdan azia naupang khoi mang ti le traitor ti thumal aman chungchanga zo chuan Tramathin rim hle a journalist hi zana nei lo ti in an khum hialani Zanria Ekhom na hi nei chun zom lovin ti top ania ma se Trump chu thin rim hle a nei chun zom adu a annuwa ni som thum chu ngeya nei non le adu thua soibok tin he thil thleng hi rem changa lain White House a military top secret ballroom pindan himbik sak ani chuan hetiang thil hi a thlen to lo tur thu a soibokani Iran le US inkar boruak lum takkal sela Iranin indona ti top tur le Strait of Hormuz hon le dan tur chungchanga ruah man na thar proposal US nena athlena Iran chuan Pakistan palai te mangin US sarkar nena indona ti top tur le Strait of Hormuz hon le dan tur ruah man na an siam hi athlena he proposal a hian thilpoi mo tak mai nuclear chungchanga inbiak na chu inbiak le hun letter stage atana son hlat ania tunari chuan indona ti top le tuipui kong hon chau hi an ngai tuari ani President Donald Trump chuan he Iran proposal hi clear ho tu le malak chunjom dan tur rel turin a national security le foreign policy team tenen situation room a meeting an nei don ani Iran hian Strait of Hormuz an bung local vel tur US in alodan hi hlip turin na phuta
ma se Trump chuan he blockade hi kalpui reng atum thua soyani Trump chuan Iran hian oil tam tak an khol khoma chu long manga an thon chua theilo chuan an system chu a chung lama tangin apuak don ni en na soi Iran hian ni thum chau hun an nei to thule an system apua avai chuan an mun ma za a somnga chau an siam tha thei to ang tia soi bok hei hi US in biak na adu anga Iran in siam rempui atum na man ruwa atan amman berani Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan ram rang atlo kuang hala oman sarkar ne na lom thu soin Strait of Hormuz him takalong veiwa dan tur an soi ho ti atar langa kan then omram te hi kan priority kan da pui mo beran ni ti ina soyani Saint Petersburg Iran Foreign Minister Abbas Araqchi le President Vladimir Putin te hin in koma Putin chuan Iranin an zalen na le independence hum him tura huai sen taka an be na chu faka remna awm thuai theinan Russia chuan Iran ta na thatur le region ta na hlok na om tura piang ati sak non ti atiamani Araqchi chuan he in do na hian khovel nena Iran chakzia a riat tir ti asoibok Iranin proposal thar asiama Strait of Hormuz chu commercial shipping sumdon na long ta na hon le ain huam thua soya ma se he in rem na thleng tur hian thil pathum aphut thunga US in Iran oil zor chuana adan cha blockade hi phel ve turania nuclear chungchang in biak na chu nakin hunata na daria tuna chuan indo na ti to phot thi an rot tani President Donald Trump chuan US palai envoy te chu Pakistan atir to don lo ti anem ngeta in biak an du ni chuan min ron phone ro se emo kan hne na ron kal ro se atia thona a dar kar som pariat chuang jin kher atum to lo thua soyani Trump chuan Iran in nuclear weapon an nei phot chuan in biak na aum theilawang ti in ala soi rengani Iran Vice President chuan vau khan na khau tak aron siam vele a kan infrastructure abik takin kan oil lak chuana khur oil wells te an ti chia ani vai chuan chumi ti chetu le athlop turam te infrastructure chu ale li in kan ti chiat sak ve ang ti en vau khan na thuwa soyani Araqchi chuan Iran chu khowela thil ti theiber US ma chon mek tu an ni thu soyen US in an tum pakhat ma an la hlotlin lo thuwa soya Russia chu thian tha le thurwal pui thatak ani thu soyen Putin a hna lom thu a ril bokani Putin a chuan Iran chuan an zalen na sovereignty hum him tura huai sen taka an be thu soyen Middle East a rem na aum thuai theinan Russia chuan thei top a chua don ti atiamani Lebanon National News Agency NNA soidanin Israelin Hezbollah an be na mi sang ni zanga som ni pakhat an thitoa mi sang sari zariat pali chuangin Yaman tuar to bok Israel le Lebanon in kara in dauna chol san ri tura in rem na chu kar thum dangatan po sei ania ma se Israel chuan Hezbollah in rem na an bo chia ti in Lebanon simlama be na an la chun som reng thunga pathian nia khan mi som pali an thiani Joseph On Lebanon President chuan tlom taka in rem na siam adu lo thua soya midang te ta na an rama in do na thleng chu adu lo thu soyen Hezbollah a soi sel na ti hriat deuh takin a thoyen Hezbollah lam hi soyani US Iran buaina chungchanga UK Prime Minister Keir Starmer chuan he in do na chungchanga hian sarkar chu emergency committee kopra thut khom na anei pui do na heram hi kan tan hlok na omlo in do na hian kan hnuk lut lawang ati German Chancellor Friedrich Merz chuan US yan he in do na tanga chuana tur exit strategy an nei lo thu le Iran chu an rin ain an chak zok ti asoi ve bokani karliam ta April ni somni le pali khan US guided missile destroyer USS Rafael Peralta double DG-115 chuan Iran long pakhat Iran flag intar chu an po ta lu atum lai alo dang le a hei hian
blockade chu ala khau hle ti atar lang ani Israel marlam Western Galilee biala drone manga beina a omle wangin April ni somni le pasari jing khan dar kar chan bechungin voi thumlai siren aria hemi malok hian sipai lamin mipui hnena in hum him na mun sel tar chuasan a him to thu an lo khil mana ma se beina a thlen le thu ta wangin mipui an chi ai hle ni US le Iran in biak na a thuan ople ta ka wangin khovel puma oil man asang chole ngala Brent crude man chu za pahni lain na sanga tuna hian barrel khat US dollar za pasari chuang ani to ni Israel sipai ta chuan Lebanon chimlama kafra kholu na anboma hei hian lir thei veiwa na kongpoi mo takati buai le ni US sipai ta chuan Iran longchol na mun te chu an la hual renga kar liam ta chung khan long somthum pariat lai chu Irana lut theilavin an lo dangani tukin zinga khan China a oil song bol tu independent refiner lian tarte zingami hengli petrochemical share chu za a somlain atlangiama hei hi kar liam ta zirtop ni April ni somni pali sang ni somni parukhan US in he company hi Iran oil leya puin shrekna sangsona siam wangani US Treasury Department chuan hengli petrochemical hi Iran crude oil le petroleum thildang leitulian berte zingami ani thuan soya kumsang ni somni pathuma tang khan Iran oil tam tham tak an lo leito a he oil an leina tang hian Iran sipai military lamin dollar makta duai tam tak hlok na an mu pha ani heng oil hi ming hiaw na nei lo long shadow fleet manga aru kalak thin an ni thuan soibok hengli petrochemical company hian Iran nena inbiak na emo oil chungchanga inrem na engma an nei lo thu soin an phatat thunga oil an lak na supplier te chuan US rek na hnuaya thil an kalpui lawang ti an tiam vek thuan soya an oil da khol po thlathum chung dai ala om thuan tar lang bok China chuan US rek na hi dan lo illegal unilateral sanction aniti enadem hle a Washington chu sumdon na le thiam na tek chungchang te ral thuam anga mang lo tur le China company te bitum nana rek na rang mang to lo turin ange na ni Reuters senator landanin President Donald Trump chuan pathian ni khan US le Israelin Iran an beina indona ti top dan tur rel andu ani chuan Iran chu aron kol theyang ti asoya remna siam tura malak na hian ma ason lo hle a achan chu Trumpan Islamabad apalai tiratum Steve Witkoff le Jared Kushner te jinna tur athul wangani ma se Iran Foreign Minister Abbas Araqchi ero chuan remna siam tum hian mediator ram Pakistan le Oman te atlo kwa reng thung Trump chuan thuthung agreement a hian Iran hian enge omdon an riat thua soya chu nuclear ral thuam an nei turani long chu thil ol sam takani an nei don chuan inbiak na chan tura omlawati bok Iran chuan an uranium enriched an dikna ani thu an soi thina chu peaceful purposes tuna man rodanga ta na man chau ani thu an soya ma se western ram tele Israel chuan nuclear bomb siam na tura an ngai thungani Trump chuan Florida a lain White House correspondent association di nara in ka na athen ma deuh khan apalai tir athu chan chu jin kwal na sen so atam tham dewa chu ta chapa Iranin inrem na tura offer an ron siam chu atok lo ni in na soi Iran chuan thil tam tak min tiama ma se ala tok tat lo ti in Trump chuan asoyani Pakistan a inbiak na masa Vice President J.D. Vance Iran Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf te inbiak na po khan ma ason lo hle a US Air Force C-17 pani chuan Pakistan a US official te ven him na man ruwa equipment le motor te chu an thiar chuak le to ni Trump a soidanin Iran hruai tu te inkara chuan in beina le in hriat thiam lo na masataka oma ma se Iran President Masoud Pezeshkian chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif abiak na Iran chu vauna le blockade nuaya in biak na
force negotiation ti lui na in biak na alut don lo ti arilani Pezeskian chuan US in an malama harsat na an siam naval blockade hi an thiat masaturani ati bokani hetiang hi US le Iran inkar an boruak kaldana lania in biak na hantile thin ma se omzia tak tak anei theilowa mitam tak chuan in biak na ti vel hi chu hun khoral na mai maya an ngai deuh to a hen in biak na hian ra tha a chua tak tak an ring chuang lo chu wangin he buai na hi eng angin nge akal zelang riat thiam ani lowa US-ian na takin a beizui mai ang nge heti hian thilakala kalanga an zu ji mai ang ti chu khovelin a thlir me kani Freddie Vial siaman thuthar poimo tak tak alor khom hingai thak chunjom te ang Asia Chinese Commerce Ministry chuan thuchu asiamin European Union company pasari te chu ral thuam siam na na man thei thil la lut thei to lo turin a rem Taiwan ne na aral thuam ang zonga an thal le thin wang ni in apuang tun naya EU hian Russia le Belarus ne na drone le ral thuam siam na thil rang rang a supply awangin China le Hong Kong company somni pasari te chu alo hrek to a China chuan khiti hian a chang le ve ta ni mita Facebook nei tu in nikum Decembera Chinese AI company thang chak tak manas alei nuwa China sarkar chuan American company ten Chinese company an lei thei dana khuwa khirna strict zok lekko atumani Chinese tech company te chuan American company ten investment atan lean tum chuan China sarkar an riat tir masak zel angai to ang khovela uranium thon chuak tam berle khovel market za a som level hautu Kazakhstan chuan China le Russia puina in nuclear power plant din atum meka heiwang hian uranium thon chua ti tlem chho deuh atumani anram power supply mamo za a somnga vel chu nuclear manga siam anril ruk meka hei hian khovela uranium supply tlem sa to chu ati tlem beldon Canada Namibia Uzbekistan le Australia ten an uranium thon chua anti tamve angai melani inren ni khan Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan nipitoa Myanmar huai tu min ong hlaya koma Wang a chuan China in Myanmar zalen na athlop thule Myanmar himna ak ngai poimo thua soya Wang a hian Thailand le Cambodia po atlobok Philippines le US chuan sipai nun chan zirna live fire drill an kalpui meka kar thumvel a oang ram pahni te drill nei to a chuan ala pui ber US le Philippines atangin sipai singkhat le sang sari vel zet antela China chuan khovela aron lian chhozel US in a epnati in he drill hi a soi sel le ni Asia Pacific chuan remna le muanna amamo ber thule ramdang US a soina anron enroll thin chuan nakina indona ala chuwa nge nge thei thua soyani Philippines President Luis Rodrigo Duterte kumsang ni som pakhatatanga sang ni som le pakotchunga waron rak kalpui tu chu ami hring pui telaka thil sualti crime against humanity puna trial ama chondon ti International Criminal Court ICC chuan asoi chiang ani April ni som ni le pathuma khan West Bengal chuan State Assembly member tur thanna phase 1 an neya April ni som ni pakwa phase 2 an nei le ang sit zani som kwa pali omin phase 1 a hian sit za somnga pani lu tu te an thlang ani India Home Minister Amit Shah chuan BJP in sit za som an lak tur thua soiloka matua namtetan Citizenship Amendment Act CAA manatiam bokani hemini vek hian Tamil Nadu Assembly MLA sit zani som thum pali oma po in thanna nei ania rum khata vote thak fel ani thung Assam Kerala le Pondicherry a tepo mani deuh khan an in thlang bokani May nilia in than result te puan turani West Asia Middle East Pathian ni kha Iran indong ni somnga le pasari tlinna niya rampachuan Pakistan a Iran nen in biak na nei chu omzenei lo le hun khoral na ti ina cancel dai ani Iranian Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Pakistan hi alo thlengloka US palai te anga kangaya niya
ma se Iran chuan Pakistan le Iran inbiak na wanga zina ni zok thua puanga Iran foreign minister hi inrin niya khan omana te awazin le ni atum ni na inbiak na nei tumna chu ahlo cham tari ani UN Office for Project Services chuan thu chu asiamin Strait of Hormuz buaina chu humanitarian crisis satia an ho tupa George Moreira da Silva chuan he longkong hi apin ren chuan mi makta duai tam tak real drama omin tram alatak hial theitu thua soyani Lebanona litani marlama khopa sari te chu Israelin chu san vek turin mi puite warning ape a Avril ni somle parukatang khan ceasefire an nei ve a kar thumatan an pot sei khania ahming mai chawani ataka zomani lo Israeli DM Israel kat chuan US atanga green light andon vele Iran be chun som le anin pe at thu lo soi to bokani Galilee khothlang lama Israel chuan Hezbollah ho drone alo kap tha a Israel chat na wangin mi pakhatin nunna chanin pathum man hiam kafar tipnit vela an be na po mi an thinwal ni in report ania exact nge khiatani lo Hezbollah point Lebanon chimlama Israel sipaite an be ti an puanga tire district a po Israel chuan boruwa katangin thuziak an thak trawa mi puite chu an chat velna film khurtura ti in chimlama kallo turin warning a pe a Hezbollah ho an be mek wangani heti la hian Palestinian Health Ministry chuan October ni sari sang ni som ni pathuma tanga chiarin Israel kuta mi ching sari sang ni zanga somriat panga an thi to thua tar lang tun naya Israel airstrike wangin mi pakua an thibok UN le EU chuan kumsom chungvel Gaza din tharle nan US dollar billion som sari pakhat vel angayang antiani Benjamin Netanyahu chuan states sang vaklo prostate cancer anei mek thule kumni enkol ali to thu riatani prostate chu ti rol chi khat nin phing antianan bladder nuaya a oma mi pachi sperm te an risel nan le andam kho chua nan thil tui nang le enzyme asiam chuakani Trump chuan ka hlung tuma White House correspondent dinara silai me pu chu Iran nen in zom na neya alan lo thu soin an chui meka thudik alang thua yang atia tunari chuan ramdang enroll na a om hriat alani lo New York Times chuan Mustafa Khamenei chu Dr. Ten abi ruk na muna ahliam an enkol mek sel ni in natar langani Europe lampanga tunaya pro Russian ni chunga pro Trump nitel kumsom le paruk zet Hungary Prime Minister nito Viktor Orban chu a Prime Minister ni na atopa kumsom li le pangami tiza party atanga thlantin Peter Magyar chu a Prime Minister ang Prime Minister Trump hi kumli ani Peter hian Ukraine nena EU lon puk tir tur block atum lova ma se sum tho atum lo immigration lama strict chunjam tumin ICC atanga Hungary in nu do tumna chu ti khotlai ri atum bok Hungary hi Central Europe a oma Budapest chu an khopuyani herama hian mi hring makta duai som don an cheng Hungarian Prime Minister thar hian Netanyahu an Hungary ram ara avai chuan manani tur thua puangani kumin January atanga Europe poisa mangtan ve Bulgaria a po in thanna nei ani thali vel local ta din Progressive Bulgaria PB party chu chiang takin an chak kumsom rukle pahni mi pro Russian Roman Radev chu kumli atan Prime Minister aniang ani hi politics aphel ma chuan fighter jet pilot nin Major General ani Trump ni a president nuwa thunei nanga zok Prime Minister na achel don ta a ei ruk na ho angin ain soyani Bulgaria hi Europe ching chaklama a oma Sofia chu an khopui ni in mi hring makta duai rukle point sari vel an chengani Europa hian khwalzin tam hun ain tran trap to a August thavela hian kumdanga po March April ain za a somli velin jet fuel mamona asang zok thin Strait of Hormuz buaina wangin European Airlines te chuan an mamo jet fuel an nei lo an hla ta fu mai heti ani chuan sum tam tak an chan don ani Europe
jet fuel mamo za a somsari panga vel jet chu West Asia Middle East atanga laklu ni in abak chu Asian ram matanga laklu ania Asia ram te hian thon chwa an rem ti tabik silawani hewang hian Europe chuan US le Nigeria lam a on meka US nen han in khik khak deuh thin ma se in mamo hun a omle don trap po a ange Europa Hormuz Strait block ngong alang zela electric vehicle EV khalchua za a somnga pakhat vel zetin apung mek Norway le Denmark chu EV a mahruai tu an nia heng ram lir thei register thar za a somriat chuan EV vek an mang to ani economy lian Germany France Spain Italy le Poland a po EV khal apung vek an zinga hian Italy a apung na saber Europe ram rang in chunga da chi solar panel hal chua po za a som thuma tanga za a som nga velina pumek power supply siam na ata na man fuel man atawa power bill sang pumpel pumna ni US Department of Justice DOJ chuan Scotland yat UK police ten Epstein file kai noya Mendelssohn an chuina ata na tangkai file poimo an pedu lomani UK police ta chu France ram tuipui kama tir an ni dona hei hi dan lova lo lu ten English channel an lo kan lo na na ni ram pani te hian English channel atanga dan lova lu ruk tumte mana thon le turin be pui thak an tuma sum pound million zaruk samruk pani zat an ruwa manani nikuma khan English channel long te manga kanin dan lovin mi singli sangkhat jali somsari pani zat UK a an lu dronin BBC chuan ata lang hum ina sang rukvel an lut to bok UK chuan tran ala zual don ta ni Pentagon email dika US chuan Spain chu NATO atanga suspend atum ni en alanga kong adap mek ani mail Reuters chuan USian UK po khem atum ni na tar lang kumsang ka jakwa somriat pahnia Atlantic tuipui chim lama om Falkland Island awangin UK le Argentina anin dova UK chuan le na changin heng clear car nei tu ani na hi pomani US le UK in car hi athalo chhoriawa rampa chuan Falkland nei tu ni na an thlop na po suit atum ut mek ani ome Argentina la pro Trump Javier Milei kai hruai ani si mani loka po Argentina economy dom kanan USian nikuma te po apui to ani kha China ne na anin kar khi chingfel lovin Japanin na sazo karal thuam hal atumta thutluk na chin chia tlak April ni som ni pakhat thole ni a khan Japan mai ni lo khovel pumtan thil chin chia tlak takat henga Japan chuan ral thuam hal phallo na dan khau tak ahman mek chu ali pani athurwal pui ram som le pasari te hena missile radar fighter jet frigate le thil dang a hal thei to ang ram som le pasari zinga hian India po atel ve a heli si Japan ral thuam leidu antam viau chuan lati pun thei ani bok Japan Prime Minister Rorum Sanai Takai che chuan hedang siam that noya hian engral thuam po hal chua thei ani yang UN Charter anga ral thuam mangte hna chau hal ani thungang atiani Japan hian indo na ma chon lai mek te hna ero ral thuam hal ala khat bok Japan himna atan atrulani ero chuana ngai tuang takai chi hian indo huat na pacifism chu aman lai to atia tun lai khovel in lumlet dan den ain mil to lo thu asoi to fo thina defense atana summan tamle ral thuam siamna factory ti pun chu trula ti hle chulam kong chu Japanin azo don ta ani Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi poin tunlai khovela khoiram main ramdang thopui lovin himna security le remna muanna ahum hal theilo remna le muanna aum theinan kan thopui te ti chak le zualnan ral thuam hal lama tan lakhi atrulani ati indo pui panni na nulama Japan dan pui article pakwa chuan indo na adova invenna na sipai le ral thuam nei ero aphal Japan chu indo na horam pacifism angin kum somriat don chu kala article pakwa na hian ral thuam la om zual ho lethal weapon hal arem tilova
nuwa anti danglam lek nuwa rescue surveillance transport le mine sweeper lam chi ho khal phalani kumsang ni som palia khati laya prime minister Shinzo Abe takai chi inventor chuan remna le muanna kengko tupol entirnan US peacekeeping force te hena ral thuam hral arem tia dan strict tak kumsonga do anlo man to chu atha dul lek kumsang ni som ni pathuma Japan chuan US nena Patriot PAC-3 le PAC-2 interceptor missile athala anma ni kutsuak nilo Lockheed Martin phalna asiam ania wangin ral thuam thon chuaka ngai po an ni lo China chu Pacific tuipuya a in luling chhun jom zela North Korea la in missile le ral thuam dang alo tes ve sek box si Russia alo om cheu bok US rin ngam lutuk ani lo zia aron lang chho le zel boka Trump chuan athurwal puiram te chu anma mi ke a ding ve turin anora Iran indona ahman turin indolong le thil dang then khat chu Asia deploy ani na atrangen West Asia asot nual bok Iran beina na sonania hei hian US rin ngam chi alo na asiam bel ve lek bokani Japanese ho hian destroyer frigate thona fighter transport submarine radar system le thil dang siaman thiam le heng thon chuak hian an economy choi kan le zualan in be se ani an ral thuam khalna atanga an sum mu tam tak chu ral thuam lama research beinan maran tum bokani sum hailu mai baka mel ma beina laka anin pe le zual thei bokang maitin Japan thil siam thadzia kan ria a ral thuam chetak asiam thutarin omlo hetia Japan ain thla dul awanga lomfe fe antam Japanese frigate petrol vessels missile radar combat aircraft le anti-drone system te chu belchian anto le asoi ani fo thina ramdang te itani Philippines chuan Japanese frigate second hand alo hau deuh chota Japanese missile defense system te po amel tel South China Sea vela China in luling ti tim deuh na turani Indonesia le New Zealand po Japan ral thuam ron ngai ventu zinga antela Poland po in Japan hi drone le electronic warfare lama thodun na tur asoi puimek to Australia point US dollar billion rukle point nga hu Mogami class frigate som pakhat le na tur deal azia fel pui to a kumsang ni som ni pakwa atangin Japan hian a deliver tanang e frigate tho hi India po aron offer mek kan ti to kha Japan le nei to kumsom chuang kalta khan Japan le nei to hian thodun na bul lan lo tran to a Trump chuan nei to ram tele Japan chu Iran Indona US an pui du lo awangin asoi sel hlomani kha Japanin ral thuam hral khwa khirna atha dul ma hian nei to palai mi som thum te chuan Japan khopui Tokyo an to a Trump patel lawa chet chhodan tur an soi an dap nge ring te po an omani nei to palai te hruai tu Romanian nei to palai dan Nicholas ka chuan US khosajia awanga ngai thatlo na lam chu asoi ber te jinga atel lo thuwa soi thung US nei to a kumsom sari atel to pon lam lan dan ringot thini lo chungri la nei to hi achak le ati khovela indona in nir ngona punsela wangin nei to in Japan atho pui atru thule Japan point nei to atho pui atru thuwa soitel nei to hian Japan thutluk na siama hian inrol na anayem ti khriatani lo tun naya UK France Italy le Poland ram huai tu poimo te point Japan nan to takai chi ipo Australia le Vietnam to turin ain buat sai mek Japana US ambassador George Class chuan Japanin ral thuam thon chua khwa khirna dan atha dul chuan America le Japanese thurwal puiram te ati chak sot don ni ina soi Indo Pacifica rem na le mon na nget aum theina tur kong ron sial thei tu tur ani thu glasa chuan exa aposani Japan versus China nikuma Japan chuan khovel omtirata apsaber ni turin meche prime minister anneya apning chu sanai takai chi ani mipa prime minister hluite soidu lo soyen
anti ngamlo aron ti mia maya thop tu po nei thale Japanese mi pui tam jok chuan China in Japan azuam zui sel lo nan riek thak a hun to hle in a riani ni kum November China in Taiwan arun vai chuan kantan a hla ve awangin sipai chakna kan man ve a trulang ati awangin China nen anin ngur chiam ani kha tun thlengin an lain bel rum mek zel chuti mek lain heti hian thutluk na lian tak Japan chuan aron siam le ta si China lom lo na athuan hi ta Chinese Foreign Ministry thupuang tu Guo Jiakun chuan he thil chungchanga hian kan ngai athalo hle mana chuan Japanese sipai te khan ram zau le indo ringot an ngai tua thin China le athen omram tam taka thil suan lian tak alo ti to ani kha ati soizomin man lai anga Japanese ho an chele tur ve nan international law chuan Japanin ral thuam siam na adin thar chiam hi aram ti lo ti chiang takin ain ziak ati Japan che dan film khur lo tak chu uluk takin an vil zoi tur thule style thar militarism akal pui an ram ti lo tur thuan soitel bok Japan chu dan bo chia a chele man laya alo chet to anga ron chet chole tuma China hian apu manni khan Japan hian Strait of Taiwan warship ava deploy ngata a chan let nan China chuan Japan chimlama Kagoshima prefecture bula indolong avatir venwal takai chi hian man lai indona ranga Japanese nunna chante za na ta na din Tokiawa Yasukuni Srin atloa indo pui pani na Japanese war criminal sang chuang ming po om anjinga som pali chu class A crime wanga thiam lo chantiran ni Japan fuai tu in Yasukuni Shrine atlo hian Chinese South Korean le Malaya Japanin alo ti du da rep to te alom lo viau thin tuna po China alom lo Malai Japan chezia angkha takai chi hian aron kai tho le me ka angai tlat mai ani China hian Nanjing massacre awangin ser re thailo anei sa to bokani Japan ral thuam claim Japan missile kap thui ber he type 25 surface to ship guided missile 25 double SM ni in kilometer sang khat vela kap pha hypersonic missile HVGP block 1 type 25 HGP anti bok po a deploy chhotan meka kilometer zanga atanga zakwa vel chu kap pha block 2A 2B boy pui mek ni in kilometer sang hi atanga sang thum vel kap pha turani kum sang ni som ni pasari atanga sang ni som thum bin kara deploy antum F-35 variant rang za somli le pasari a order to atangin somma chuang atong to US phalnain F-15C D Eagle ve chanin Mitsubishi chuan F-15Z twin seat le F-15DZ single seat an siama an mamo anga a EW suit le thil dang te siam ni in F-15 pa ngai nen ain ang chi alo za somnga atanga zan hi vel chu anei ngai ani ei ba ka hian F-16 be chanin Mitsubishi F-2A B an siam le a som ko chuang an nei heng fighter chi thum te hi Japan in nga nan ni an long lian per ho hi Izumo class ni in JS Kaga hi metar zan hi somriat pali vela sei ani USS Gerald R. 4 hi metar za thum som thum pasari vela sei ani JS Kaga hi aircraft carrier te chi ani bera F-35B athokin atum thei som panghi vel aleng bokani JS Izumo hi metar zan hi somnga dona sei ani ya F-35B som palia tanga som paruk leng turin an modify mek nakuma anzo abei sei om JS hiwiga hi metar zan hi dona sei nen helicopter som pariat vela lenga JS isinen anlen zong ainang chia Akizuki class destroyer pali an neya borua katanga mel machetur laka inven na anni Atago class ho hi American Aegis BDM mga thuaman ni Asahi class ho hi anti-submarine warfare ASW atan bi ka ti anniya sonar changkang berbera thuaman ni Mogami class frigate ho hi stealth ni in
mine sweeper le thil danga atha le navy somkwa velan leng Congo class ho po hi exisa thuaman ni ali thoan nei drone lama MQ9 Sea Guardian RQ4B Global Hawk VBET Scan Eagle tele adang tenein tuifin riat chung bo ruak vilna ni kamikaze drone anga vaklong Iran wara tanga inzirin asiam chho tawarin ani nuclear chu power siam chu nan chau apang meka nuclear ral thuam po asiam thiam nge yang ayani China chuan mani khan Japan hian nuclear bomb sanga chuang siam theina plutonium akol rui ni en asoyani an khovel in lumlet dan le khovel ram rang sarkar te in pu cha dan en hian khovel hi aral muang lo tol ni te po in alangani